Сылыгар, оны наставник сылыгар, бый ымыйын сүрбе-сүрбалты күннеригер Владивосток коракка океан лаагыргар дальневосточный слет болан аста. Бу слетка опсая тыгынча 300 бион директори сүбәһиттәре кыттыны ыллылар. Сахариттен 305 кии кыттыны ылла, онтон намулуттан 14 советник келен элбэх билини көрүүнү көрдүбүт, ихиттибит. Тиди тиет Владивостокка ол океан лагырбытыгар бейтіне отрядтарынан арбыттара. Ол отрядтарга бейтіне вожатайдары анааннар бейге арас мероприятияларга, арас мастер-класстарга, ученыйдар кытта көрсүһүүлерге, арас Росдетцентр эксперттарын кытта, онна постоянно вуздар дәятеллерин кытта элбэх үргутуна асылсет. Ол онна сылжан биге боллағана буряттары кытта, Московская область кытта доғырдосты бұд. Дәрбе онна манна кытынны бұд, биге элбэх биде уғылынны бұд. Бұ океанларғар өреппит билибитин, көрүбитин, эхеги өрек сылыгар, онтон биге қаяндағаны кенер өреппит өректерін тұттуқ бұд, онна сайды сайындаран барық бұд.